INP Mizo channel subscriber tele lo ngai thathin tu zong zong te in zain ni thar chibai kan bu ka cheu zun thlanin nong ber kan thlengta a kum chan ve chunga in hun mandana in lung oi to kem kan du thu sam angin thil thleng vek lo ma se pathian ro rel noya kan om vekani ti kha in lo vong tlat don nia tun tu ma po Myanmar news lang sar zual anram sana a nizandar kwale chan ve thlenga kan mu theite toite te in kanan soilenga tin pisu chi le a u in kara ro in chu na thu buai thuko chang kan soi kai bok don nia zu ni somni pakwa nimin tu khan mindat lama CDF tele SAC sipaite anin kap na sale hle ni inan soya sipai lamral thuama wangin minda tam sipa madat khomi kumsom pani mi no pang pakhat aboral van doi na hi avakal tuang thei ngai em tiang deuh khan nimina ral thuam liana wanga thita inul le anaw mi pa kumsom mi te po hi mani zu ni somni le pathum khan ral thuam liana wangin hliam an lo tuar to nge nge ni zu ni somni le pathum ni ral thuam lian an ka wangin anu chuan a luwa hliam lo tuar to a anaw chu a ke bung to bok online at om hleni minda township minda CDF tele SAC sipaite nimin zun ni somni le pakua khan tum ni anin kapa sipai palian thi ni in CDF mindat lam chuan an soi nimin chonudar ni vel khan voi khat anin kapa chuta chuan sipai pakhat athia tlaidar thum vel khan anin kap lea sipai pathum an thi lea hliam tuar te po an om nual ni nan soi anin ka nu CDF te po an tol kirmek lain sipai lam chuan ral thuam lianin an kap zuya ral thuam liana wangin CDF pakhat aboral vele ni in an soi bok nimin pia lama trillion township patanga kal SAC sipai te po in minda township palung tui khuwa chu nimin tlaida ruk vel khan an thlengta a indo na ala zual zel mai thayani makui region trillion township toyong khwale than pin kung kho in kara mo chong lui SSC sipaiten an dai kai lain YDF ten an kapa sipai pakhatan kap hlum ni inan soibok Sakain region yinma pin township le ngau khwa chu zuni somni le pasari khan SSC sipaiten an hala in som kuavel akang ral ni in nimin khan an soi le a Klemin thuria ta muang le thina ni hi tin heng sipai te hian nimin khan min kan khuwa an pan le a mi pakhat an that nia soi ni in heyero an la fin fia chia lo le ngau khuwa an hal hi tum thum ani to a tun tuma an hal nen hian in zale somsari vel kang ral to Sakain region yinma pin township PDF lama an battalion commander captain kalung tia ko kungyun win anti chu tu ti hriat lo mi pan in zun ni somni le pasari zan khan an lo thata yinma pin le kani inkar chau mo khuwa heng mi khwal pani te hi lo mi khwalin an hon lama mi khwal te chuan silai voi riat zet kapin captain chu an in kota an kap hlumani thil khendan enin PDF lam hi an dai thlang deuh ni na langa a chen na in po hi an thresa ni na lang tute pol malak na bernge ti chui chenan tummek thu an soya sipai tir spy an ni mai thaya tin dalan an lo da that chung te jinga tu te bere mothil ti ani mai thei boka march ninga khan chin pum khomi unaw rol mi panga tha an lo ni to a chumi chungchanga PDF ho tu pa hi rin hlel ani ve reng reng bok captain kalunga vuina chu zun ni somni le pariat khan an siama tun ma a thing zaina lama thok thin sipai thuni na pong lak do dal na wanga revolution lama phur take in petazel ania kan han soitak chin pung khuwa thil thlengkha kan thei ngil to mai theiani February ni somni le parukhan yinma pin PDF 10 training kharna program an neya training kharna program an man lai takin sipai lam chuan helicopterin an kap tamaya PDF lampo an tlan dar lo thei talova chumi ne na inrolin chin pung khuwa unaw nga chu tha an ni tatlat maya sipai lam thil ti ani porin om thova
ma se ani nge ye tia han confirm thei ani chuang bik lo bok chumi thuwa ama captain kalunga point ain nam noi lo thu a soi ve to boka unau tha thuwa chuan yin ma pin pdf te chu NUG sarkar thu boi siam sak an nia tun thlengin thu fel ala om thei chuang lo heng unau nga te ba ka chin pung khomi mi somni le pakhat tha an nia sipai nan ka thei mai dana chin pung khuwa po hian sipai lam tang an om ru ve po ni mai theya chutiang vela pdf lam hian ma an lo la ve ta lo lo ani mai angem tun thleng hian an khomi te tha thuwa yen ma pin pdf te hi an khomi te rin hlel ber alania NUG lampoin investigation committee dinin thil omdan an chui ve me kani yi sa chu khopui lu na meuma police kem le denko petrol pump in kara zun ni somni le pariat nimin pia tuk dar riat le chan ve vel khan sipai le piuso tri an vaya mi pasari vel chuan na motor chu pdf lamin an lo boma sipai lam pahni an thia medang pathumin hliaman tur bok ni in yi sa chu pdf tenan soi yi sakain region tho bamau township pa zun ni somni le pariat nimin pia KIA tele pdf tang kople SAC sipai te in ka na khan KIA le pdf lam chuan sipai panga an kap hluma midang panga an man boka ral thua man lak sak bok miong township pa drone bomba wangin sipai pasari velan thi zun ni somni le pariat nimin pia khan miong township pa suipan yuwa khuwa sipai somruk velan thlenga chung ho chu nimin zun ni somni le pakua khan drone panga tir chuakin pdf lam chuan mun thuma bom thla kan tumta a drone an tir chuak masaka chuan signal an ti bowa drone te chuan kir le hloma atum ni na chuan kong rangin an thlo chua tir le a drone pahni te chuan an target an fu chiang le a thing buk lima chol sipai te po tlan thei to lovin an om ti an the theya pasari vel chu thinge yin hliam tur pon om nual ni in an soya drone pathum nei na target at pan mek la yin drone killer mangin sipai te nan lo kap thlave te thunga chutia an drone an ka tlak sakti an hriat vele pdf lampo chuan an man ruati topin anin saseng ta a sipayan beidan thalak an nei thei talo ni in an soi Paku region Nyonglepin district chauchi lama po zun ni somni le pasari atanga indo na kalzel khalaya somruk na sipai tele pdf te indo na kha nimin zun ni somni le pakwa thleng khan an la chhun zom renga pdf lam chu ken yu nam sipai te nan kai ruai ania indo na wangin thingtlang khosum thum velami te chu anral tlan le mek nia soyani helai vela tun naya indo na wangaral tlan an chin chia hi singkhat le sangruk chuang anni SAC lam hi pariat an thi towa KNDO lamero thian la omlo ni in KNU central lam chuan nimin khan an soi Mandalay khopui maha ongmi township ong chanta road 36 71 le 72 in kara sipai te ta na thok thin sigel anti mai chu nimin pia zun ni somni le pariat zing lam dar riat le chan ve khan tu ti hriat lo pol khatin cheminan beya athi silayan le khum zeta ma se kap talo chuan an vitlum ta zok ni inan soyani Mandalay region tongta township pa tada khwa an venglal chu ain thrausana sa theilu tuka zun ni somni le pakwa nimin khan pdf lamin anda thatalo lo nia soyani bok Mandalay lam hi sipai lam tang anin phum fer furmai ni inan soi kanti to kha city korela pol te tan po Mandalay hi om thiam har review ni nalang mani zun ni somni le pasari khan DRM Rangers Mandalay anti pola mi then khachu SAC laminan man nia soyani a azat an soilova heng ho te ne na thok dun thin MRA pola an ho tu ko seng chowa na soidan chuan SAC lamin an man nia soi hi thudi kani mi panga ongpin lewenga hotel pakhata an omlain man anni atia dalan tuwe moina report wanga man anni atibok manne lam khan heng DRM Rangers tele
MRA te hian Mandalay kho pui bul naya sipai motor an lo be to a sipai pathum an thi to ni ukari tha kem lak tumin an be chun zom zel soito ang khan thi po anom bel zel nimin chun khan PDF le an lam tang som pathum an thi to ni nan soi le a SAC lampoin Russia tanga thlo na an leikha an mang na save tan ta ni na lang nimina ukari tha kem an la nia thu thang om kha an lak don lai vel takin nimin tlai lam khan SAC sipai te chuan an kem an bom dar ta zoka an tlan chiat san lei loka kem akang hlua akang re fel tia an let le ta a ti chuan sipai dang dang an pun bel zel bok nen thlo na ka ni bok nen kem an la chua san talovani nimin zun ni somni le pakua jet fighter YAK 130 in bomathak holam chu a injina sawa thlok lut palta a man hlei theilo khopin a chiat pha ta ni in operation spitfire chuan a soi man ni lam khan bong in sipai captain a si klum thu kha kan soi to a nimina sawa in thlona a thi chil vele boka thil khleng pal mani se tharau mi tak tak te ta na han ngai bel tur ang chi hi a thleng vele zau thina ni Mobi airbase a hian hetiang YAK 130 thlona hi paruk anda a pakhat a chiat ta ka wangin panga chawom ta ni ram chunga chuan hetiang jet fighter hi som pariat a om tiania som pasari chawa om ta tina ni chu nimin tu ka jet fighter in boma thak chu Thailand rama awatla puak nia soi ni bok kem hi ram ria tanga fit zanga emovel leka om ania a che vela bom thak tur chuan thiam tak ni angai ve nge yang le Thailand lam chuan kalkong an pinta ka wangin veiwa a harsata a refugee te hantan pui vel po thil buai thak takani ta ni in chutiang lama thok tu ten an soi bok an in do na chanchin hi social media lama thu thang dik tok lo khriat tur a om le thina heiwang hian KNDO lam point in do na kalme kania wangin thu thang dik tok lo the dar fak lo turin social media lama ngen na thu an chua hialani Asian Special Envoy Prak Sokhon azin thu kha kan soi to a PPST anti peace process steering team ten an soi danin nationwide ceasefire agreement NCA a ming lo sign to ethnic armed organization pol how tu tenen anin mudon nia soi ani a NCA zinga telte po ni kumlam khan kan soi nual to a heng NMDP anti moon arm group te KNU KNLA te DKBA hi karen thowan nia sipai lam tangan ni tuna po ukarita kem beina kong sial sak tuan ni ti kan soi kha ALP anti Arakan Liberation Party le PAU National Liberation Organization PNLO le Lahu Democratic Union LDU te antela heng NCA ming sign to te hian zun ni som ni le pariat khan Prak Sokhon lo biak dan tur online mangin anloin ron hlom to a pol khata tangin palai panhi zel tel ni se ti te an lo rel to KIO RCSS le CNF kan ti ho hi an tel lo nilovin NCA a khan mingan lo sign to ngei maya masi sipai council thu nei na pong lak nu khan NCA point om zia nei to chuang hleinem tin an lo in nuk dok ta hloma chuwangin kan soitel ta lo mai ani heng in nuk dok pol ho hi chu sipai lam hian Prak Sokhon ton tiran du lo mai theiani tuntruma special envoy na tlo tur te hi heng tuna kanan soitak kan hnung April tha a minong hlanan remna le mona kong zon na na in biak na nei ati akal ho te nen chawa in mu na nei turin sipai council lam hian ruah man na an lo siam ni in Irrawaddy News chuan a soibok soitu ang khan state councillor Aung San Suu Kyi hi kumsom sari le pasari chuang anita a tuna a case or zong a thiam loan chantir vek chuan kumza chuang zet tan ina a omdona athi nuwa po athing rem an lavon tlatanga yang chutiang ani lai mek chuan aril ru ti ha zual tu ala om cheu maya ama ngai na tu le lain na tu te tan thoka chang kanan soi chun zomange sangkhat zakwale somko kuma rampum huap in thlan pui an nei ma deu sangkhat zakwale somriat pakwale sang ni le som inkar khan
te ka tu yik ta rot veng number som nga le pali na a ama ina kum thum chung chu house arrest ina omle ta khania chutianga house arrest ani awang chuan ama mangai tu mitlem te te tran puina in a khosa ve nok noka sumle pa ya ain dai lo phu ruk nan in chung bung ro then khat a zor te ngai hialani chumi nuwa tlemin politics lama thu soina hun tha a han nei chowa a party NLD chu sipai council lamin an nol tak party ani taka chuan a chen na in po chu an official party office ani taringot maya a kotalo pung khom te ma a tukfer ong atangin thua soita thina ni chu in veng number som nga le pali na ami chu US President Louis Barack Obama te US Foreign Secretary Hillary Clinton te even how to Louis Ban Ki-moon te po telin mero pui tak tak alo welcome thin na in ania historical monument ani to mai ome chu in chhong ni inya lek bulami ekar ni zeta zaw sangkhat zakwale somli le pasari kuma apa general ong sana tha ani nuwa anupui dokhin chi nena sipainan pek tak chu ro chun du in a unaupa u ong san u chuan sang ni kum khan Aung San Suu Kyi chu kota amaro chun turani thu buai asiam saktan ta a chutia pa te ro chhuhsak atum ma chuan ama Aung San u po chu kum tam tak USA a om dei to ni chutianga kota pa te ro thu buai a thelu tamai chu sang ni le pakhat January thla khan kot chuan ngai tu en alo nol sak to a ma se kum som chuang avei nu khleng hian ala buai pui chhowe ta char mai ani a u thil ti dan ngai tu in mitam tak chuan a ming chiat na ngai tu ngar tu sipai lam ho tu then khat hian fui porin a hlo tlin theinan an tan pui ve zel niangai an oma adik mai theya adik kherlo theibok tunlai chuan sum tu sum khovela kan chenga Mizo te zinga po hetianga u le naw kara ro in chu hi soitur an om le zau thina ni ti chuan sang ni le som paru khan Rangoon Western District Court chuan unaw ni te hian an ro hi in sem mai ro se ti na rel sak le ta a chu po chu du tok lovin Aung San u chuan court ro rel na chu a dik tok lo ti in zora aman in sem tura rel sak le turin appeal a thelut ngata ma se court lam chuan an nol sak ta chara ti chuan a topa nikum sang ni le som ni le pakhat October thla a thelu chu court chuan a pum sakta a nimin pia zun ni som ni le pasari thotan ni khan court hearing nung ber an nei le a le lam ukil te chuan an soi turan soi ve ni ti u Aung San u a ukil chuan Reuters ne na soi nge ya ma se chip chiar taka soi a om chuang lo atia engtin nge ro chu anin semang ti ani deuh ber ni na soi u Aung San u a ukilin soidan chuan court hian thlathum chungin thutluk na asiam sak turani a hei hi atop na turani to bokang thil boi thak ber chu engtiangin nge ro hi anin semang ti lai tak hi ni ati boka tuna anin chu mek in hi US dollar makta duai som koman huvel ni na soiboka pisu chi ukil te hi an pe pop mai theiri telova chu ain atawang nge tlom zo kang ti ero a leidu tu te nena anin dor dan te poning chu hemi chungchang RFA in comment tapek dan hi adik tangemo chu pisu chi Myanmar politics huanga tanga thai bo ani theinan man ruwa man tumin sipai council lam hian hetiang hian ruwa man na an kalpuya ni nge yang ti hi Myanmar mi puitele rampon mi tamzok te ngai dan ani ati ani zon ni som ni le pariat nimen pia khan SSC sipai somruk chuang an thia midang som pakua in tliaman tuar ni in NUG lam chuan an soi ole tun tuma Myanmar chanchin langsar zual le thuko chang kanan soi thei chu khati zong kha ania ngai thatu zong te in chunga kan lo me